rapat sangkuan sida siang api marasio mahamu inadema turut badia hadi yon hamuma nang haditna nang niramunan ni sibukna bisiro saat na tadi omahang luan do hatamu. Sa persiawan di bagasan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Malita. Selamat hari Minggu Malita. Ada madainang na pasobulong. Saya nang dohata padohan na madok sonon. Hacit jala borakdo nanyarsak ni jolma namati. Alai saya humacita dope. Polo nanyarsak ni jolma namangulu. Tohodoy. Oh dia teh mungkin boleh mengalami satir mula nanyar sak ni nama teh ada komate namai dengan berjalannya waktu boleh sadam roh na 3 tahun naung masirang ibadah nang hinahulungan anggo ditiki masa nai hera solong bel si tahun iba na borat si tahun ni jolma alain wain bangawi na nekkel sa mai. Berbeda tuh nanyar sak ni nama mulu saliling bangun dope buat nama mangarsa kate berarti saya dipatari dahon na niat na mangarsahi hido na tumpaju torroha hera ronggo ni madok itu mago may bamate anggo saya nanyar sak ni nama dak tahap birin dak kare petabe ngarong na bunuh diri ala namate si solhok na ala ya dong bocor sampai bunuh diri ala nanyar sa inamangun dan tolaksa mengadupi tarsongan dito nuay na pinaikot nito pukol punita itikyon marhite surat ni si Judas dan si Judas Iskariot perjehi na manuraton alay si Judas saudara ni si Jakobus sisian Tuhan Yesus memang siang parmuda manang kekeluargaan sohok dobe tutuhan ta Yesus alai dan apa parmuda ini dipakai tari waktu raja ini bata didokdo si Judas haholongan ni Tuhan ta Yesus manang naposo ni Tuhan Yesus dipaingot di bana kahuria na mga dupiarsak jala na yarsak yang kana mangun daw boro takka manginang nanyarsa ida dilapu rap adong go dito ngatongan ni huriyay atagamo do boy gabi habbar manang boy madede manang sumul huriya molo say mga lupi akaparange na mga saki siya dungan na jolma so matamasa di bagasan tupok tao alaya sa magbugo huriyari takas dipangido si Judas di suratna sada halahu mangadupi akka na mga sahyon di patugu haporseaw patuguhon haporseaw marhite na mga radoti diri rap dohot holong na siyang Tuhan ta Jesus
Aga dia nuai na mabay pojok manang marsak manang susah pikirannya kauria hati hai. Secara khusus Judas laho mamere ngakana masa di pengalaman ni Huria na perjudoi na masa do aka pangisahi aka pajahat aka pamula-mula didok si Judas dison alay nunga didok panurirangi na perjudoi ikoroma aka pangisahi dito nga ni aka parsauran ni Huria. Kadang day na lang hinahulungan molo Panginoon niya, molo dungdong ito nga tonga ni Huria, sayak ka na ba diya na manarapo isi. Molo dungdong ito nga tonga ni Pagsaon, aka anak dohot boro ni debata, aka suara na mamuji debata, baka na din gani na majupang isi. Alay nung nga nilok aka panuriran na pagjuloy, nang tutong nga tonga ni Huria pe, masuk malusupi akapangisahi kaparpoda halibuan odo nasay makita di haposeaw nasay majukiti parohaw ni halak Kristen na parjuloy ang kamanginang. Jadi mula saya dong na majukiti roha ibang ka naing lagi naing berjuang naing jonok Tuhan mula saya dong na manggaoni odo na si pata busi na tulong bangamay so iya kita ko iningot ulo masih tonga-tonga ni keluarga sama ni nga mastituto sa ina manang sa ama na yung mga lehod pili na jonok to di bata alay ro na sa pihak ko sa majukiti manang magugay mabayjuk roha o lulu gabi magdili manang gabi masuhot gabi lamdaw siya Tuhan na odo na pinayon si Judas asa unang gabi murtak huriyay siyan haduyod na sida na makaporsiyay Jesus ay ikorrobe Bodan si Judas Huria na pagjulo, laos bodana doy ng Huria di patikiano ng kaamaninang ng naposumulong. Natagamo na sa hato na pagpuniyon sa imasa manang sayrodo ang kapanisahi pangarehe doon ang kapamula-mula. Dito nga to nga niya kaparsaoran ng narijongjongan ito kini Tuhapta. Muhama asa babula, wama asa siga kaparsaoran na linggan. Mula nito isa nakini nga nakapangisahi ang kasihadapan ni na dibagasan na makaporsyaw ni mga lubya kapangisahi nabura pa mga lubya kapangisahi mula pangisahi dito isa nakamanginang ima kahalak na sohya buwi marnida hahurangan ni Grina Satiri gir-gir mangisahi lumubi mangisahi ang kasiuda na sitong molo nundo di parmuda tohon parange na mangisahi dakya buya dong nadinggan na niuladidongan na dirohana bahkan saya sunido isahan na laho manutupi hakurangan na jala hola diri na doon ko dakya dipikir yo manang dak parduli tudongan na ape episenta na kini ngamadok anggo jaka huria ikon bisari wado dongan na jolma jala ikon dihahologi jala kapangisahi murah-murah doon mamere nga kahagalion doon mamere nga kahahurangan boy rumason ng tuwaka ruas ni Huria nasay wala rohana marminggu doon nasay wala rohana pasahaton pelean na ay torisa-hisa do perjuduluan na ay dia kana marminggu ya kadua service kaya tumawag do iba na saya marmingguan daripada saya nakalaw dari jay ito'y non na rin mana dari korohana mga leon na kapelyan na tutong-atongan ni Huria ay sa binoto tudi ba kaparhadari kapelyan ay sa binoto tudi kaya dangarong pala niya ni ay torido ba yun laho manutubiak ka hahurangan doon ang kahasalan na biyate gidot si Judas maladong ang kaparangin na songonon manat tatad na may unang sahur dyan na bawat itapos laos sa manido na utang ka pamula-mula pamula siya na julo hape magpinapariyon nasa patikiano pamula-mula sa ibang sa doon muhado mabahin
asa adong akka pangbulat-bulatan di tonga-tonga niya kaulaw na linggan. Aradakya lumurahan adong akka na linggan. Dakya adong lumurahan yung mamereng molo sa dada sa uluran, sa hata sa uluan akka na sa punguan. Alajud berusaha dong mapain asa berpihak Tuhan riyon na. Jadi molo masa akka na berpihak-pihak anggoy mekelek ma pamula-mula manat hita. Jada daftar foto hita manusupyo di tonga-tonga niya kapan sauran. Boy do berengono sa isongan na burjuk. HP gong si pauto di bagasa rohana. Di dong unang saun hamutusi. Di ain apang puli unang halokong kamu na pahean na pasir kamu may. Olo do songan niya kamanginan atau ima hudongan pe asamu baru nion. HP lagabi mana panculu masuk tubak ko ni nanay si paul nay. Unang pahian nay unang atoy hamu. Alay boy do patureo dongan, boy do paulio dongan nama pangalaho sinakiningani ala tanak jamot berdiri unang sahur tusi ay nadadia do dibata. Dipanggil si Judas ikut tadido ngolu ni huria si anak kapamula-mula akapangisali akapakuda haliduon nakiningani. Na po'y masa doon ka manginangan kapamula-mula manang akapakuda haliduon mamakke hata ni debata menyalahgunakan pangaktusyon na siyang hata ni debata asa susang na berkeluarga. Magdiskusi magtonga maroon inan di tonga-tonga ni keluarga kalimot hata ni debata. Alay dipakai si polisi doi asam asawa nak kapikiran na ujungna marula ma keluarga partopak masih polisi jamot yang kena somoni dan boy dolot tapi akan mainan saya una mamasai alay yang kari pakpuni nang dapok makari pakpuni mulo tabere nguai di paktikian yari pakpuni on nunga madela kita sa tahun 2025 lang tupuni daya tungadong lang mudang akan adinggan. Alay mo tabeng nuay di tonga-tonga di pangulota, di tonga-tonga di lingkungan ta, bahkan di tonga-tonga di portibion, barita ka barita na piranuay, nung alam-lumlam akan najahat. Dang margida hadirin di Jalmaibe, disusupi ang kaparpoda hadirin asa hidup kita salubna. Jalan amaw do hita ka maninang malu, manang malua, si anak ka sorak ni parpoda hari dua dak tolak pitai. Iyo benedokon si Judas di bagasan tumpuk tahun martani yang mahita do hot di bagasan hata ni debata. Olah Tuhan do napatolak pok kita patuk kon hita mengadopi angka arsak nama sa ibulutan nak kiningani. Dak ya boy jon masa kini merdeka siang persoalan hidupna angguan di parbinotoan na. Air tina gudang banyak ka intelektual mati di baik pikiran sendiri manang gabi marhata-hata ala patipuhu pamikir yonna alay na boy pala pokrohata na boy pahot ton hapor seorta unang lilu kita unang gabi terombang ambik kita tagugoy martanya dipagugoy di batama si partanya ni mangadupi yang kasubian yang dipanjahat na ditonga-tonga ni portilio. Mulai hera rasotolak kita mengadu pihak kahajahaton di tonga-tonga ta nang diak kabari-bari ngurutta dibari-bari ni hutakta mulai tolak tabe dangtar hadapi hita be Roma hita tujuh itu anak tanya mahita di bagasat tanya hidup tapat tuduhon bahwa kita nasobat gogong mengadupi sawati penamasa di ngurutta mulai dong hita kesadaran manang pakiralaan tung nasotolak to hita menyelesaikan persoalan ta tung nasotolak to hita mamikir hong saya si pikir horope saya ada problem ni ngolukta ujungna martania kita tu di mata kesadaran bahwa kita tidak mampu di hadapan Tuhan maka Tuhan akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Ido gunani haposeal nama sihon di bagasat tangian na pinangido ni turpok taon ang kamanginan asa di pangujung kita onon asa unang arok kita nagabi marhata-hata ala ni hinagodang niyak ka hamaolon hinagodang niyak ka hajahaton
naung lamanger pang dipakikyanon. Alay lang di ujung di taon tuhay, di Panginoon Tuhan tagapahita, asa hurian dalam masihon, ilang tugog, marhapor siya, sa tunapaujung kon taon. Ay buhay matokin na ilang dapo ujung di taon, gudang maangkas pikirata, bagudang makanamaksahin dati. Ay sehat na ito suliat ya kamay na natin. Gudang na maksahit, out na nga nila nga maksahit, alam pikiran ko ratongi, mamikiri ham. Pilotong ka? Alay, sa ada senjata, bomba di bagasap tangian. Akhirnya kita akan dimampukan seberat apapun di dalam doa kita akan dimampukan. Amin. Nama yuk mesti akan mainan macam waktu dirita dihapor seauta ikon mangaradoti holong roha nasihat Tuhan ta Yesus. Ngayon nakiningan mololobi di ho, mololobi di goti ho di episode nakin unang buat sulit. Leang Tuhan kana makarikoton. Molo suara pena makarikoton silehol mi makarikoton parbue ni na niula ni takami pasobu may di tanoi ay tanoi pe porludo ida potang pasu-pasu si anak ka namang lay ninna nakininga ditupok epistertay. Berarti si parohaulot kodo dia katikina parpudio nakanamasa di luar ni hadirion. Kasih itu adalah pribadi Tuhan. Jalak ke anak di batado kita. Mulai dok kasi haholongi madongammu. Alai na tumipo siya ni dope haholongi madohon musum. Ado musum tanway. Karena na puntay musum tanway. Damate. Iya. Mana na musum tapi alai simbolisido si parkusuhorota dan jol manayate. Misalnya jurohan tamadari bolusinaga. Simbolis na ilo asa goroto kunang bolusinaga na yate. Jadi itu tugas ni kuliah. Manang tugasnya kapal hapor seaon na tubuh ikon ihaholongi itangyak kon na hinasogohoni asa mula keselinggan magsahor doon kita dahil tamuma akahalak nagakuroha asa unang gabi jampan ni parapiyak akadamang dahil lang hinaholongan na boy do kuraganggo akahapor seaon ini basya tonga-tonga ni parsaoranta. Misalnya, adong dope kada baru marhapos seaon na dibotona, na binotona, badangan lamon si pangalon na songonon. Ilo na binotona, alay turo hita mangum. Sara do songoni, magdosa do, tuak minarong ko do, tang songoni. Alay di bagasan holong langit mahita paimoton. Dia do ajar na tikos na siang hata ni debata naung taboto. Si anak kaparhalado, si anak kapar saurata, tapaingot ma nangit aka naganggu hapor siyaw ni. Asa unang lamad daw siya nalupan ni Tuhan. Tugas tanggung jawab doon kita. Paotikon halak madem tuwa pinaroko at yang manginangate. Paotikon halak asa unang gabi madem tuburan niya pinaroko. Alay na imanay halak. Mula penaong jabar niya pinaroko alay maghintay kulbit ni Moluta. Marhite parangeta, marhite bahasa kabahasa kasih, marhite pamereka di bagasan holong, gabi buhay mulak halak ng madawiyan, gabi dinggan. Odo sa datua, yaka na marhapor seaon na masihohok, lam tugu, hapor seaon ni nasa punguan ni, nasa huriyay, nasa bako diado pati debata, asa pancapat hita di hamoluan, nasa liling-liling na. Managang mahita diani ni Tuhani akadamang day nang nanginaholongan odo pakiriman tani tonga-tonga ni hapor siya dada hado jauh dada arsak na riportigo ng berjapan ni Waluta na pagpunyi alay dinamargo hita manahan kita di hapor siya sahak mahita makirim dia disugot lasirohan na pinaradi ni Tuhan ta. Amin. Mari kita pasukan.
Patugu maha porsian nami ya Tuhan. Dinabadalani akka ari-ari di guru nami. Di perjuangannya haporsian nami. Sahatu partikya nope. Lan tutorok na do akka na uga-uga. Akka pamula-mula do taka pangisai di haporsian nami. Ali Tuhan unang paloas siya tonga-tonga ni Huriam. Tarbudut tuang katahi-tahi ni Nasida. Nama mulu dia kahagiot-hagiot ni dosa pada gimoni. Alay-tay mahami di bagasan holongmu. Marhite huwaso ni hatang Tuhan. Asa tu meradingot di kami di huwason. Molape sorang pikiran nami. Niarsakan yang kajolma. Nagraja yang kaisap-isap ni portibion ali Tuhan. Mabay jutrohan nami. Alay tangiang madalan nami asa margugo kami. Jadi di bagasan kolong nasiak kohami Tuhan menangyak konsaluhut doan nami. Mula pesipata jutro hanami di tonga-tonga yang kapan sauran nami. Unang luas logos jalan lang sumurut kami Tuhan bangun toko. Alay papos maruhan nami na urupamu dohami. Napatugomu do hado tapos siyaw nami. Asa mo nang sirak kami siyak kuali Tuhan. Ida pakiriman nami doon pos nirohan nami sa lirik kami tonga-tonga ni Pangulunon. Lumubijak karyani na pagpunyon, dinamaragam mangirbang, ang karagam ni Hajahadon. Alayang guhani tadima siya tunga-tunga ni Portibion. Batari daw kami ang kaanak kong munabadiya, na marhasitongan o partuloman ni Roham. Paso-paso mahatami Tuhan, asa manguloy ni baga sa roha nami, marlas ni Roha mahami mangutok ko, jalapang-japal hami, di haguluan na soman, na pinarademi di hami. Mauliate maliwali Tuhan, paso-paso hatami di hami. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ada bijak kursian punganana.